musika saltzen da belarrietatik. Eta ez dago belarriak iztenik. Begiak itzi aldituzu, baina belarriak ez. Beti sartzen da musika belarrietatik, eta joaten da gainera bihotze gauden. Partikularidade guztiok osatzen dugu mundu hau, ezta? Uniformetasuna pobrezia iruditzen zait. Baina hiztegian ez badago, zelan esango genuke gu, zelan jarriko genuke gu muga bat, ez badago. Nik euskaldundu behar izan duen nire burua, ni jaio nintzenean euskera debekatuta zegoelako. هستی کتج دنوا چیا ده بجی و هستی کتج نوا دشتی ده بجی او تشکی جدایی یعنی گاوا کو تستران که بجی افستران چیاییه تروشک دل دنره ملودی قناغن خوی دن هناك دنیای لی آوانتاژه که فر خوشه آزاد الهنري دكم يعني الجورد اللي خوشي دكم مثلا اختار ستران شيء دكم هالجورد اللي خوشي دكم برادريج به يعني هنري شيء Iruditzen zait artea, musika eta batez ere nik uste dut arteak ez duela mundu aldatuko. Baina artea bai da gai pertsonak aldarazi eta pertsona horiek bai aldatu ahalko dute mundua. Coca